Kani kedai ke Akashvani Shillong ka khubor ban puli da ilu setas im. Kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor. Ka BRICS kadon ka benta ka bakongsan bha ha ka ban pen khlanya ka jinga trailang na ka benta ka jing shingan bat ban weng ru ye ki jing e bakiri ka parthai ki mat na ki kampen trem bat jing mi ki technology ba pher ong ummentri rang ba do Narendra Modi. Ka Meghalaya ka la shimmi ki kendon ban pen kre na ki jing kta jong ka El Nino. Bat pelat ke office jong ke Deputy Commissioner ke Eastern West Khasi Hills ya ke program ajeng hikai jong ke Special Intensive Revision na ke benta ki booth level officer bat ki supervisor. Menteri rang badu Narendra Modi nen ke sngi ulong baha ka parthai jing ke lamenta ka BRICS ka don ke benta ka bakongsan bha ha ka ban pen khlan ya ke jinga trailang na ka benta ka jing sian bat ban weng ru ya ki jing e bakiri ka parthai ki matlang na du ki kampen trim bashar khai hadu ki jing mi jong ki technology ba pher menta. Menteri rang ba do ulaya kendu ya ki National Security Advisor bat ki officer rang ba bapet ya ki jingsingan jong kiri ki badan hapo ke BRICS bakan top ya ke Brazil, Russia, India, China bat South Africa ha New Delhi hinin janmi. Hau kerwo lingba ke social media umodi ulapen pau bada ke jinglong chairman jong ke India ha ke BRICS kanyaram ha ke banwanra ya ke jinga trailang kan kerja ne ke jingdon kam bah khamat e jong ki ri badan chapang sathi jong ke perthai ban kan no senyang ru ban penlong ya ke perthai ka ba kham singan bat ka ba kan thup lang ya baro ki jinga pher. Kini kejinga lang bakat nriu jong ke BRICS National Security Advisors balapen long hapo kejing pinya jong National Security Advisor ke India u Ajit Doval kala sakhi ye kejing don kinong mi khaman nakiri balong tkhat ha ke BRICS banyatai halor kejing ma ki bakta ya khun benriu shitelup perthai. Menteri rang ba Konrad ke sangma nen kesngi ulong ba ke Meghalaya ke la shimi ki kendon ba la jinga da ban pen kre na ki jingkta jong ke El Nino ya ke tulong ya ke rep ke riang ki khlau ki betam ka koit ka khia jong pat ba bat ki lat ya da na ke jinglen shop ki bor ka mariang. Haba penya ya ke jingalang ban bishar benya ya ke nika kam bat ke tanat trekam bapher bat ru bat ke India Meteorological Department ukonrat sangma ulaban ba ke jinglong balapen kre kadang yai long hi ka wei ne ki lat jingada ka babhatam ban yada ne ki jingkala ke jinglong ka sunbening. Ulong ba ke jela ka la shim ye ka wei ka lat da ka ba penya don ktilang ye ke tanat trekam ke sarkar ki jaka puli ki shnong bat ke no sanshar shnong ban shim jing ken ye ki jingma bat ban wat ye ki lat kumno nle ban pinduna ni ban weng ye ki. Labtha ye ki nong tre ba ken pen khlan ye ki kor ki bor trekam bat ye ki jinga trelang hapadeng ki tanat trekam khanang ban pinduna ye ki jing wet jing thun bat ban la ban sha ha ki por ba shit e ne ba khriat e ka sun beneng. Menteri rang ba ke Meghalaya u Konrad ke sangma nin ke sngi ula bishar benya ya ke jing pentre ya ke skim PM Surya Ghar bat ula taru ya ki kendon halor kumno ban yo alat ban pen sung thu ya ki brio hakal leng ke jalla ban bo ya ki tiar ne ki kor ban ta ne ke bor jong ke sngi hakit num ying khanang ban yo pendon kam ya ka. Ha ke jinga lang bishar kam menteri rang ba ulawat ikilat ban penlong ya ke jing pendon kam da ka bor jong ka sngi ka ba khambet dor bat bala ban yo dabaro ki longki. Menteri rang ba ulong ru ba ka sarkar kadang persang ban wat ikalat ban penyar ya ke jing pendon kam kambun da ka renewable energy ka bala ban ne slam. Menteri rang ba Konrad ke sangma nin ke sngi ulo bishar benya ya ke jing sam ya ke boarding electric ki jing e ba ya day bat ke by boarding bat ki jing e ba ki nong pendon kam ya ke boarding electric ya kendu ha ki chaka bala pen bat penya da ka sai computers ha po ke MEP DCL distribution franchisee arrangement bat ulaban ba ki jing shania jong nong pendon kam bat ki jing shakri ke babha ki day ban long ki ba khmat e.
Ukonrat sangma ulabtha ya ke MEP DCL bakan penklan ya ke jinga day bat kibriu bat ulabtha ru ya ke nong tray bakin pentikna bakin tray bat pendep ya ke kam hakapur ke babiang ladadon ba ujor bat ban penbha ya ke jinga tray lang hapdeng ke MEP DCL bat kasai computers. Ke sarkar ke thamu ban penbet ya ke rukam sew ya ke by boarding pendunai ke jingthun bat penyok biang ya ke jingshan ya jong kibriu ki basyong basa hakitan balapin ya dakasai computers. Kini kedai ke Akashvani Shillong ke buan lam shapi ya ke kubor. Ban peteng biang ya ke kubor. Ke office jong ke Deputy Commissioner Eastern West Khasi Hills nen ke sngi ke lapelat ya ke program ajeng hikai basau sngi jong ke special intensive revision na ke bentaki booth level officer bat ke supervisor Akashvani Shillong ke jing temu jong ke program ke long ban penklan ya ke jing nang jing tip jong ke nong tray ke tanat election ke bedai pet ya ke jing pentamai ya ke top ke teng jong ke nong tap vote ke jing lum jing ken na ke triwien ke briu ke jing net pensisai ke jaka badan ke jing lum jing ken bat ke jing bu renti ke babiang syapang ke nong tap vote ya ke jing a jing hikai la penya Daka Additional Deputy Commissioner ikong VA nyuta UBDO ba elingdo bat kibedi kinong tray ki booth level officer na kishinong bapher kilawanya shimbanta hakajing ajing hikai na kabanta ban pinkre hakajing le lum jing tim kanang bakan long kabatikna babet bat baranti. Ka Directorate of Educational Research and Training DERT Meghalaya kalapentip baladep penben tarik biang nakabantaban penlong ya ke Meghalaya Teacher Eligibility Test M10 kat kum kicing pentim balapen mi mensua labo baki examin M10 kan long hak arpo khandai tarik ujemang arhajar arpo rio Hendrai hadien lapen sange no shua bat menta lapen bet bakan long hak arpo sau tarik unaitung arhajar arpo rio Ka DERT kalapatha ya baro kibanyale ya ke examin bakin bu jingken mau ya ka tarik balapen bet thmai bat ban pen biang lupa ya ki jingpen kre baro. Ka nong ya kun kti Olivia Dekhar jong ka shinong khanar na East Janta Hills District kalawan ra nam ya ka Meghalaya da ka bayo kur artali kita ka makser bat ka wei kita ka marupa ha ka fort PAFI National Arm Wrestling and Para Arm Wrestling Championship arhajar arpon rio. Habakran hakinong thok kubor I Olivia ilapan pa ki jing e bakinong ile kai ki juya kendo kamtam e hakaliang kapisa tengka kabakan thup nadu kabailat baiwan ke jakasa bat ki jing lut hakabasha hikai ilaong ba idang penkre banyak kun hakiran sa nile kai ke perthai kaban long ha ubanai risau bat ikirmen banyo wanra nam ya ke jella bat yakari Ilakan turu badan kam banyo ikilat ajing hikai kiba khambha banyo kilan met hakajim batru kijing kershan banyo kijing pam bataimet dah kaba penshlo ru hakajo kapor ya kisamla pakin tur seprang ban poi shakathong wat hapedeng kijing e ban penkut ya kubor sa sisen kimat bakongsan Kabrix kadon kabenta kabakong sanbha hakaban penklanya kajing ya trailang na kabenta kajing singan bat banwengru ya kajing e bakiri keperthai kimat na ki kampentrim bat jingmi ki technology bapher ong menteri rang badu Narendra Modi Meghalaya kala shemi ki kendon ban penkre na ki jingta jong ke El Nino bat pelat ke office jong ke Deputy Commissioner ke Eastern West Khasi Hills ya ke program ajing hikai jong ke special intensive revision na ke benta ki boot level officer bat ki supervisor kato ko kubor kalakun na ke Akashvani Shillong Nina so bat ke Akashvani Delhi hakapo prabaji na ke benta ki kubor kene kedai ke Akashvani Shillong